Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Housing. Sebelah sebut. Kaseng Hill State People's Democratic Party hakasing sajan jong katayo kalayo ban Jingpynskhem yaki Nongkitkam bapura jong ka Hspdp Mawthadraishan area unit hakabau ba shakliar warjri kumukurtong ula Jingpynskhem kumu president haringkat giwe de kinong yalam. Shu hakate kasngi layo ru ban Jingpynskhem yakiwe pat kinong Nongkitkam jong ka youth wing, women's wing hakabau president rang ba kaseng Hspdp upa KP pangyang kumu kongsan ula shim yakabenta ban Jingpynskhem. Hakate kasngi kaseng Hspdp Mawthadraishan kalayo ru ban Penkop buram yakinong yakun Hill State. Hakani kasngi na lor kinong Nongkitkam kaseng Hspdp kiri orang ba kilong kemir lawan Sakhi ru deki Hajar Ngut ki Paidbah Nongkitkam jong kaseng Hspdp nakaleng ki jaka jong ka Mawthadraishan constituency haga jingelang kabala long hakinshi. Tenak kabenta ke Jingpynskhem yang terbaik mengingat sibul hene ki Nongkitkam. Na ai ya ke Jingpynskhem bahalor ka norim dalaseng ya ka parti do mai hoping. Banri basumar basashar ke gelebi jongi lembaga ke parti ke jongi. Na shim le kakti jong noyalam batma jongi ya bahab shakliar bu president reka ta togen ke kam ke dukha. Dan peni bangla Jingpynskhem parti ke senior happy batin yalam ya parti batin nogro kanade jongi bat pagane ke konstitusi kanyo i sa jisimpak bausing ulo kithia ting agasnam Hajar arpulai Subha beragi di parti dan kita teruskan Ibrahim Deputi tambah syawes ki kapsutla bedong ke parti sing mo biang deh sing mbodi bas mo rita sing te ha kenika Mawthadraishan area unit dan ke area Mawthadraishan constituency nadap daga Jingpynskhem ke bakrau nakabenta ka parti berkuwai pamenta ka si shwa bangin lek chaga election ke election MLA ka bak partai kan yu i ke konstitusi ke je khun bechor babat ka ba ton Jingpynskhem ila yo sendan yakin Nongkitkam